Ne, nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot anana kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawanan niyo mat kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga roden. Tiamok akat senior citizen kayo mutin, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siyak, ubingak pa'y. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wen, manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna senior citizen ak. Awan pa'y 60, iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Ngamiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages? Addan kitaam taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak ammo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan? Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na. Bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarot akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y, iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito, yaging kayo balay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay, kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam titawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account. Tapno ada ipakita. No di na mamatay 50 plus ko pa'y laang. Ay, iso aya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Manungay ti mo matawan ka. Kunak, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno mo nga minin to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatagsabi tak. Umay ka ki nagtugaw, prima. Saan garudan? Apaya nagtagulit ka. Sikat irumbang agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabailak tag sabit, napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabailak day to'y, nalagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Kasano ajak napigsa kat ubingak paymat nga men.
Kabalak payabag katan ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wan, Rudy. Iso adi naktultulungan. Dagijay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko a 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. Nanang, kaya't yung ano ti mga nak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan na nga agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen, ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba ka medyo gayam mau. Taan nakagtulaang ti bunyag, dya ipas ngay nanto nga anak da. Kabages, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo iya bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kay umay kalata kay supay ti itid gatulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak, nana. Day, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther, nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayem mau. Anyat karga jabag na, Len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglakla ko iti online, nanang. Buy and sell iti badbadong. Anya? Nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis magyarupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung token kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan, nana. Sabon laeng. Oo, nga ta. Jak pa'y balasang kaw. Promise. Sabon laeng, nana. Kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaysuti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. No, apay amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrek dito'y siletadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kaya't nga ibagang. Da ito ti pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya gay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amnay. Anya nga dagitaw Tiyak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw di rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos.
Rimorda niya ba niyo? Ay, sus, makita dak dito yan. Isarak ka na gusto dito bag. Ay, agawak, ti rumor dito yan. Le, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito. Awan dito, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. Well, friend. O, sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pistoy bado. Rimuar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbagan na ya. Umay matla makimarmaritis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagais. Ibagbaga na lang awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? Adda pelaganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbagam mo? Sanak pa'y asenyor, ngam bakit kun namakit din kanya? Anya nga rog nga iti baga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo, manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tiriknam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga, manong. Tanay, adapay aramidag. Nasaya at magtanakapanaw niya kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Agam, uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayaklatan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayat tinak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. What? Apaya? Apay at tunggal umayak. Maira nang agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay aya, kat agayam da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapudaw, makigtot kan to. Takas to kan ni Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak, manong. O anya, naprusam ka di amin nung ditabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala,
Agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Elaine, kita man to'y ropa kang tangad ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay dayta. Naglabasit matan nanang. Huwag nga rod. Naapiktaran sa payon ti matak. Nasakit. Kanay. Limtad to'y tangad ka. Anyat inkabil di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada. Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manay. Ala! Katno dagito'y pag-agas na iti good-good na dagita. Anya? Good. Una nang, at dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amumi nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaadan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dahil dyan nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka, kit nag-pod-out ka ba, guys? Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod matgayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dahil dyan babae. Day, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiri daw ya? Wan, manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang? Nasayata da kayaw. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay, ta makaakar ka. Api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay. No kasta nga rod, itulod kon, ijay lugar da, nanang. Hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mula ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dito yun balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod-saw, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Diyay ka anakam tilak yun. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Nagswildo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Lagi mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada ata dadakkel sa tisweldo na giti asawa da. Wan nga ron, pasig nga da iti abroad na giti asawa na giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kahit mo asawan pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di gammatam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan, kas labugan na mo dito'y balayan. Ay na,
Di nakalangamin maawatan bakit. Para matlay ti panagasensuta ti pampanunutag. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't Nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya man nariga at nga maapay abaunan nak nga abroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, gatang ko'y tibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin ka ti madikan ka. Mahilig kay ti branded kan nangina kagawaan. Kunang lanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay? Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day ta suot ka. Naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot na gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siya tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No sika taawan amom ka dagiti branded agam gamit. Ay, pakitakman dagiti naglalastog akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na di abroad ti asawak, makagata nga kiti kastoy. Sabagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, diya mo kan kay Dwayne. Imbes a dagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't dayta. Ay, daytoy? Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na? Medyo. Ngam awan lat hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a praktikal day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya? Ni, natapukan mo tanto sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, won. Ginatang ko man J-Mall. Sana nakasale. Ginatang ko lat na. Aya, nangina aday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Ano nakulang mo't gayam ito gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan. Anyan. Ni, patin sapay tabadong. Kagat-gatang mo. Awan, Lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Wala. Ni, pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Ay, natapukan ang gaskay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Wala. Tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ay, ikat talaga kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mo ti gumatang iti nginginaan Narigat mo nagpaudi tayo, Lota. Mala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit nagitiw bingay nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Apay, awan sa bali ang may luto i ref amasida.
Itlog mo la kanayon ng tilot-lot tuwang bakat. Ay kat kapilitan tapno manay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag-sideline bakit? Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta no ammom tagimpod. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritsom nga igatang itagka kang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit? Kun may mayatom ti kasta agam ti agbisbisyo ak. Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaal. Nala, manganta nga ro dun. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaw-awat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldo ak. Nay, apay man ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay lati anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginamot ngamin ti gagatagan antay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak ka, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti usaran da. Mano ti utangam. Ure, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ure, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No, 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay ko na, paggatang mo iti kawas na kita anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, ante. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, ante. Kan sapatos damot na. Anda kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya itibado da itapaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numot ngamin makita da alalakaan ti bado kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang, ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kamin nga umay? No igatangan pa'y dagiti anak ta iti nangina akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Nagitan saman dagiti nagnginginan. Akit man ano ko ma? Inggatangan ka mo titibadom, tapno di kan to agla nga akasla nakakaasay. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala kanya Auntie Angela Bayadak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan, Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingi na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kat dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida na ita. Ala, ipadas mo, tanobas sit. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo kit din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Adamot trabahom di ti pagilyan tayaw.
Dua kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak ngamin tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yung kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya? Maramid na pa'y kati umutangan Gapulang iti agkakangina abadbado. Na, adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata nay. Adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod tatang. Day tati pagdanagak. Iso nga gabrodak manlangan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawam mo't pakibiyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag ko nga agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay, wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No siyakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati asweldo may. Tanay, nagngingina mat ti magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano panagtipid ti aramiden may. Talagang awan mabatbati, Lota. Isa baybay no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anin nga. Naimbang nga orasyon, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mo't serbina nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo, insan. Umutang ka? Kasla silang sadang ka na. Oh, kita anak man. Nagdungrit tibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik, insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro na kakastati susuot ko, insan. Sa anak namin ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maati ang putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo, insan. Alan insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay, insan. Tapag-abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alang, mabiit lang nga rod, insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos, ha? Tani, matil-til dagi jay mulak, nujak maabunuan. Edwin, imaya ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa? Nagsweldo Ngam imbayad ko mo ito utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo takanayon ti bagbagamon, Barok. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na ya, ante. Manumad lata 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tada pa'y 20,000 pesos. Ay, dakkel mataba nagdayta 5,000 kanyakon, Edwin. Adda na ka isang ratan da dya kwarta. Problema nga ro, dante. Tano agsweldo agdiritso iti utang. Di nakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo? Uwan nante. Agasam man day ta sapatos mo. Nagado.
Nagdakkel tabalay ti sapatos yo, kat napunno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti nagduma, ante. Naggapumot iti abroad ti nagduma. Ay na, kita ang basit ka, anakan. Inal daw samo ngamin agumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta, kaanakan. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak kita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituyan anak kao. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na matan tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminay na namnamain na amang bayad ka na gijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandagiti utang na. Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasiday-jay ka anak kao. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Agyaman at na sinong bata mong tawag ko, may rapakit. Kwa, namagat la kumano nagsweldukan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadipay agpawit, bakit? Ay, pasensya ka Edwin, nagpawitak man. Sana si ka ti pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni Tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta di balayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawa mga masabali ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga iji balayda Tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir nga minang itagsingsingir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ka. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirigat kan ginawa. Tarupam! Ha? No utang mo bayadam. Di nakmaniramraman. Para kadagiti anak ta no ape nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo, tuladan na ka. Agabroad ka mat. Nagkuna ngamin nga umutang-utang kay ti dakkel, kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka, ay no. Sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye! No kasta, agresign kan Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nakmatulungan di asawa kamang bayad ka lagi dyan. Inung-ung nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Papanam nga ruden nga no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iji balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maited ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalag ko kan no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak na iti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabroda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kiti bas awanin tad mo. Isong agbayin ka kumamot ha. No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadalitan nak ta dayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga idi siyak ti nagabrod. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, ta pagsasaritaan tayon ti kasarmi. Ha? Ay ka, na kayo ti makam mo. Total, andan na kamyaw.
Taoray, Jack kumapay kayat. 20 lang taon mo. Agam, kanayon mo ti pa nagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Saan na balay ta nasingpot ni Larry, tatang? Sapay ko mga round, ta saan to agbaliw. Sapay ko tag na nayon ti kinasingpot na. Tapno awan to, ti pagbabawya malaw. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga round, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Ngam data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tamangan no al-alyaan nakday di asawam. Kunamot aman nangimun idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga rudin. Agimun pay laang. Sana bale, taagdenden natamuten. Kasanaw, pag naidan nyo nga gasawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa'y lakumakanda kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Tatang, parogyan men, ti patakder mi a balay mi. Ay, katwina. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos diti balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi, nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Ta, aghani mo da nga ron. Nang rikap dan iti silid da bakit? Ay, kat sukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan ti silaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible ah. Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo, Kaloy. Ay, umay kan. Mapantamatan iti silita. Mercy. Ay, umunakan. Sa anak pa'y makaturog. Sumarunuak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y bakit? Rumwarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangen. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Ay, mano? 5,000 dagatangen. Nagdakalan. Sige, imutan nakta sinaan kan, Kaloy. Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlan. Indak mangalay iti kwarta. Ay, sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugkan pa kahit. Tsaka mo wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor ba kahit? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin no masikugkan. Madaan ta adagos iti anak mo kasta. Wan nga ron Adamot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Taada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awirto iti anak ta no bilang laan. Ay, kuwi na. Adan to pa'y mang patanggad kan ka Tanay, adamang nga ron trabaho. Wala kay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Nasurok la 40 na. Napigsapay nga agaw-awer. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti sa nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka. Akatulungan ta mga awer kadagitan nakta. Uwan angam. Sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba alanday ta? Uray upat 105. Mabalinan. Bersay, aldawan. Apay, adi ka pa'y bumagon dita. Apay, maditirik nam. Ay, mading arod tirusok ko, Kaloy. Awan gaganay gayak. Anya, ay, apay ngay. Anyat kindan mo aya. Awan mat nga. Makapangpanganak itipyas kan kalamansay. Ha! Di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak.
Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pakala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Kating kagbiro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyo gandak man. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up, ta saan ako na nagbinulan. Ang mga namasikuga kon. Kasta aya. Ay, mala, kuyugan ka. Uray maditiriknak. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat mariknayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Matitirusok ko. Agulawak. Ala, agpada tayong mata ni ti marikrik na. Kastamot laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Wen, nanang. Nagkapon nyo. Ape nakabaybayag kayo. Itay pa'y lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya tim pa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Anya? Anya mo't agpada kami mo't gaya mamasikug ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni nanang, tagbinulan pa'y laang. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsikog, bakit? Kasano nga ro da matulungan na kinto ng pasngayak ngay, nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamot ti katulungan. Alaala, sana balay. Payabak to ni nanang ko, tayo sunto timang patanggad kan ka, malo. Di lagbayin. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso di mo babalawan ni nanang nga nagsikog. Uray kas di titawon na. Ay na! Ay, nasapay ko ba? Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay, nagpa-apros akta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak, wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay, kanyat sangita, Mirsay. No amukla makarga anak. Diyak ko maimpalupos nagsikuga. Na, payayakas na ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Ngam agkikiadak pa'y ladita nga agsiksikong kababain. Mawag rumbang ay bain mo. Nagayatan tati pa nagsikog mo. Kaya nagasawa tamay. Masikog ti anak mo sa masikugak mo. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang dagita tattao. Ha? Umapal na kindi uray lakaya ka. Makaputo takpay lang. Ken uray kasta ti edad mo. Ket agsikog ka pa'y bakay. Iso agragsak takit day. Pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon. Ngayon ti apo ka na ta. Ay, man. Naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadanto na nakda. Kakaskasar dalang masikugan. Ay, wala. Kansan lang ni maluti masikog barok. Pati ni bakit ko. Hindi ka lamang rabak, tatakalay. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malunga anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas kasanaw. Ay, wala niya. Tamay kadwa nga asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngam siya ka. Awan? Nabayagan nagdantin na kami kang bagakaw. Yung mo ang pay oray may saan na bukal may. Ay,
Kagat ka nga binabarok. Awan nila tamit. Iswa nakapapal kaya talaga, tata? Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala kini baby. Agsangit matlat ta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mat nga gawawir. Awampay katulungan mat. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis na matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaganak. Ala, pasensya ka na ko. Yag mo ni baby. Tadwada nga ubaek. Ay, Duwada nga isala. Sana, ang mga na may batan nyo pa'y layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababae itong bigat. O may nakanutulungan. Ay, nadal na kaman madlari. Makikiyak dito. Kinikinak itay. Iso akikyon ka mo. Ay, Baston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pa. Ay! Baston ko nagmat. Ha? Umay ko to'y napintas nga asawa ko. Dananang kanta. Agkin-kin ni kidamot lakay. Uwan nga ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan, apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwartak, taagawid ak ijay lugar mi. Manan, kanayon ka lang agawin. Kaili ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laang. Uyugan ka na. Saanen, adayo ti biyahe, maulaw ka laang. Saklatan, agsubli ak tumutlan bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laang. Ibagam ano, mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaldan, tanalpasan ti balay mi. Katuan na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mersay, kan ti anak na yakan kanwak di ti balay. Kaluy, masikugak manen. Anya? Ay na, ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadagiti awan anak na. Ay, kwartaman nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laang. Ha? Ay, pauso sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan mo't makita kagat-gatangan. Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabitlang tay kan ka. Lukas ta? Masikog man ni Nana Mersay. Wan! Awanan! Inawtiw ka man barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi da. Ay? Talaga mo na. Ang napigpigsan sa mitidara ni Nana Mersay, yung da kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karuprupa, di puto iyaw? Ni mo Nana Mersay, di kayong ingas na. Ha? Masigurado at sumarunon tong anak may. Kahit kayong ingas kunton. Kaano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na, singin dagiti anak ta, Mersay. Kahit lalaki da adwa. Ay nagtarda. Nagtatangos dagiti agong da. At daman ipasikat kon ka dagiti kakaruba. Kena...
Ha? Aguray ka. Apay nga ap-aprosam tagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apay nagtatangos na gitimpas ngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti malaanda iti agong Mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika! Mercy! Sino na ito'y natangos sa lalaki? Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Mercy, uno ka dito ibagbaga na ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Anyan kaya't mo asawa, Mercy? Ni Eduardo ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay naaramin mo, tikas to yung kanya, Mercy. Apay! At iti kwartayo na nang, tatang. Sagtatalo pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwarta, Romeo anak ko. At dapay kwarta, me. Apay, nagsweldo ka manayin, anak ko? Uwan, tatang. Ay, alang araw, tanay. Awan makukwartamin kaninanang mo. Naibusan, ta nagnginginamat ti magatang ita panawunay. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la pisos kat adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Ado mo't ti magatang daytan Ado noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwarta me. Kanawan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaam mo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Iagbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saanan, tadapay kwarta me kung kunana. Ang kinapudno na kat awan ka din. Naibusan anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidem alaklakayan. Ay na, Helen, gundawayam nga awaten ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawan ang ti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, taitad na mo't aminan asweldo na. Ay, basit na dayjay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ngam nabanugak. Iso nga into nubigat langan kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao anak ko. Ay, sige man nga ron tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta masahin ka iti kada kinsinas ken katapusan. Aywan, nagsweldo gaya man jay kamsat mau. Ket inikanda kami manan ken ni inam anak ko. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat,
Yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan nakaw. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat ka ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga sardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abagakan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilik. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwartaken ka, lakay? Umanay manday ta apagmismiso uta mong iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dyan Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin dyan inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam? Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamat kaspudno nga anak ta. Ay, basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, kat awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-bakatan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kastabisyom. Uray, ta babaan ti panagsugsugal ka. Kit napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. No, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam nagitan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga men iur-urno nga. Ha? Anyat iur-urno nga mayamanang? Kayat ko ti gumatang iti lote. Tano, adamat pakalaglagipak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dana ng kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan-amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas tadananan kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market, ito'y balay, iti masapsapul tayo. Uwan mana. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang dato'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayadak. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko, nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga alote. Ay una anak ko.
No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan datoy ta baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Ha? Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali no adanton maipatakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Mala nga road. Sikat makaam mo, anak ko. Adto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo, nanak ko. Adda nanang. Didak pakadanagan. Ibagayo, no adda kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kabsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulata nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa ay. Makauray dita, ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali ka da kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto, naawanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwartamanan. Inikan na kalangaroden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot na jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kitaam kat nakagatangan iti basit alutin na. Dila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan, layunam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamat your ornungam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tadamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam. Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayagak pa itinapaot baka. Nay, akin kotse tinagluganam asimang poet manang Jessa. Kotse ka. Ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya. Nasayat tadan service mo ama pa nagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan mait itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tiag maneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Keto na. No kayat mo siyak ti mangi maneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo? Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang mo ti pangtudak. Agidulin kamat nga men ati para kanyam. Ay awan han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga lote ija si dag ijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan da jay. Iurnong ak manan da jay tagatanga kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam dita sango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Da kamot gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon lang iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw. Wano, 2,000. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Manungay ti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive, Benji.
Ay, ori kumporme manang. Tay agtaw di tapuso. Han nga kumporme, ibagam tap na amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga Rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mang isuro kanyak, Benji. Sana balay, day off ko ita iti kumpanya pagtrabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Sika tinalagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo nga nalaeng ka nga driver. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta timang iman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kastay Kat pangiparparadaan na itilugan mo ngay, no kasdi nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sano daduma saan nga agawin? Pagturturugan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. No kaano abumakita na balasang santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti sanikwa ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dragaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa nikwana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta ka data. Pasaray dawatam pa'y. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa nikwana. Saan akas kadagiti daduma dita, abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka ngam naglaing ka pala nga agpangag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Sakit diti mangibaga iti kasta kanyam, Benji. Taada yung nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itian niya kumaga po. Sikat love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga crush nak. Ape ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. To siyempre, driver ak lang. Dinto asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may lugar minton bigat. Pasyara ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan iti opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan mo't gayam kwartang aramating agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ay sige nga ron. Tainak to mangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. No kasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na?
makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namat lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Lukas ta. Boyfriend mau, driver mau, Jessa. Wen tatang. Madlaw mat nga ubeng ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit tayo ata. Ado ti karup-rupa ng artista. Saan nga artista? Basta kasla nakit kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron iya kumpanya nga pagtrab-trabahuan may tatang. Diya ko nagsubli ti trabaho, Jessa. Agaplaya-klayan nga abroad. Ha? Nag-resign kan aya? Wait, isa rugyak mo itong tiag-apply nga abroad. Apay ngay, panawanak. Sa nabalay ta para kanatati pa nag-abroad ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mat ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko ngamin ng itilote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidag dumalote ma. Ta masukatan to iti adado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga ron, tap na adaw saram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati pa ng ilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang itilogan. Apayaya man Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na gajay kukumparik amanan. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apay asikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y matanag kasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang. Sige kit din. Kita am no sino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanya. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilakad iti papeles ko. Ala! Sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangaluti. Ada pa'y matay may sa alotem. Sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, sakto ti kumatang iti sa nikwata. Agparami dakto iti dakkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabroad na. Ita, agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na.
Nakaimimot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang arud mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkit-kitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inaggumatang iti bagasta, naimbusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dahil kalaban? Ha? Agore ka. Isang samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Hasas, agwalan. Nukasta, grupo dati nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Alaak pa iti video na itaalalagay na ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumanti sa. Di ka na nag-wait. Uy, umay ka man kinita rakupin ka. Ay, nga malay tara rakup data. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak, Benji. Bulbulas tugi ka matgayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangan. Tagawid na kiji lugar mi. Inakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka. Anyat masidangay, nanang. Day taman na nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil lang ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida ka mo't iti ikan Pasig akarne ti sidaam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan gargar friend tapay lang. Ta-enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katuwa na. Ken maysa, awan pa'y mo't lang ti nakasagana busbusin tang agkasar no bilang lay. Ha? Apay awan urnong mo, Jere? Awan tabasit mo't lati swildok iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay mi niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano agure kaya. Ara, mano itayan tay kilom? Ni, apaya nga data kilo ti damdamagan nyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw, manut kilom? Ha? Kwa? Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay sos, iti kasta pambagim. Agday-dayit ka pa ilaay. Wen tata, tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkakidi abaraw.
Tanay, kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kastalangam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, Wan? Ngam, ipagbaklaan tagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag to'y anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa Ano kwa? Talaga la siguro akas to iti kababagi. Ha? Apay ayang nga problemaan nyo data kinakutong ni Jerry. Kaslasaan kay nga rod nga agbagay anak ko. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga balik ta, Jerry. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagik. Ha? Si kaati agpakutong ara? Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan ta baka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon tagdayet. Ay wen, kasano ngay ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pa'y lagawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di ta pa'y mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada nga agnaeda kung dito'y balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kahit diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tatao. Gat ala sika nga ron ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Day, apay nga isuta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin inaw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan nan samot ka asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jerry lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama, urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw. Kwa, aglaba ka dagiti murang tayo tatang. Ay na, ay bayam ani arat yung mga ngaramit iti dayta. Siya kon tatang, kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun ito'y balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kayo? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Apay, han mo pa yung napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga iti trabaho Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan napili? Di na kanu kabailan tinadagsin at trabaho. Saan siguro nairuam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tanay, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala,
Ipamanihok lang arudon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsen at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw? Katsuron na Amon to pa'y ni Ara, isuntulati ding. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga rod datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya mat datangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya lang ang damom. Aginin na ako nagwalwalis langan. Pasensya kan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsen. Ay, agpalukmag ka ngamin Mangan ka iti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsen. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin Ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry ta agdrive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kaba ilang mga rod ti agpasada? Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak kumaangam kapilitan mat ngamin. Han kanong mat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko ti next. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man? Ne, apay gaputa babayak, hangko nga kaya ta agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan, tamasikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ne, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan ti ulista abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, ken amin amureng tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara ng agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos ka na banglo ti balay. Tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na atrabaho para balay. Nagagatmat nga agdalos. Aglaba kan agluto kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Mayat abakit. Sa nabali, taawan bisyo na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila.
O sige, urahin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data amanong mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak matkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamatan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo ni. Ngamita, kimutong kamatan. Napintas gayam ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, Manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading ara. No kasta, nagbakasyon ka lang toy. Wen, makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ijay. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapilim nga pagbakasyonan. Wen, daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Atan samot asawa mo na ading. Amangan no ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agloto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya? Apay ngay? Wano talaga asadot? Hangko amo kastamat nga rud ta atap ko. Baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rud. Siyak nga rud agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat nga agtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwagen ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anda jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jabalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kalanaas yan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. Adda gapo na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma. Sadot, han nga agtrabaho. Nagagatmut nga agtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamang. Kasano katahan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. Anya? Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid to ni dya lugar mi ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagi balay ka lang nga ara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag kapay. Amo mga ibagati kasta? Wana. Tati babae,
Para balay laeng. Da kami alalaki tag trabaho para iti pamilya. Di kag dardarasudos, Ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, si murutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na yung anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, jak amo iti dayjay nga anak ta. Ay. Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si Kagayam, tiyagbalin niya ipagmay. Ay, wan, kasinsin ko ni Ramon. Kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ka, nogigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan numasyurto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Manot binalon mo a kwarta. Ay, kwa. Inalak amin dya inted ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam? Di ka madanagan tapangabakak day ta ipag. Syakti makamaw. Nangipanami ti kwarta ko na. Kwa. Naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi naklay. Mapantay, Jessilad. Talak amom titusam. Gapo iti narabid mo! Ha? Ay sos, apay akasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobrakan. Ay. Hindi na ngaranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. Anya? Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon.